Mbere ya byose reka manze mbisegureho abakunzi b'Intare Official kuko kuva mu gitondo mwambonyeho rimwe ariko ndemeza ko naje. Abatari bakora subscribe mukore subscribe kuko tugeze muri bya bihe ibikomeye. Tugeze muri bya bihe by'Intare za Sarambwe ziri kwa advancinga, bya bihe by'Intare za Sarambwe biri gukora agashya kadasanzwe. Bakunzi banjye rero, bakunzi b'Intare Official, ndaje mbagezeho amakuru ari muri Mwenga ko byitwaye muri Mwenga, muri Shabunda ibintu byakomeje gukomera. Muri territoire ya Masisi Intare za Sarambwe zirikoramo operation kubura, operation Heha Muzalendo, operation Heha FDLR, operation Heha Nyatura ni hano muri Bashari Mokoto. Turaza turebera hamwe muri Plaine de Ruzizi, muri Plaine de Ruzizi ikirundo cy'abasirikare b'u Burundi, ikirundo cy'abasirikare ba FARDC, imirambo yabo ni ibirundo bipanze ku mihanda nyabagendwa. Turaza tubabwire uko byitwaye. Turaza turebera hamwe uburyo Wazalendo na FDN bamaze gutsindwa urugamba bimyogorera ku kiraro baragisenya. Si ubwa mbere FARDC cyangwa ririya huriro ryose risenya ibiraro kuko murabizi byagiye bibera hariya za Mpeti no mu bindi bice. Turaza tubivugeho mu buryo burambuye. Turaza dusesengura kuri drone zikomeje kuraswa na M23 ubwo FARDC bizeraga ko bafite ubwirinzi, sinzi uburyo nabivuga, bakaza kugaba ibitero bakoresheje drone. Intare za Sarambwe zabavishije imyuna. Turaza nabyo tubirebere hamwe. Turarebera hamwe urupfu rw'abajenerali, ariko se ndaza gukora icyegeranyo mbabwire abajenerali ba Wazalendo bamaze gupfa hariya muri Sud Kivu. Wa wundi wirwaga avuga abwejagura buri kanya abwejagura ati siye. Ndababwiza ukuri n'abandi muraza kubabona ari uturambo. Hari amakuru avugaga ko uriya witwa Foka Mike nawe yarashwe, nabyo turaza kubivugaho ku bya Foka Mike. Koko se yaba yararashwe cyangwa byaba ari ukubeshya? Turaza tubivuge. Uriya se mujenerali wapfuye we yaba yapfanye n'abangana gute? Bakunzi b'Intare Official rero, ngaho mutere agatebe, tera agatebe, shire kuteri mu matwi, ubundi nyababwire neza uko byitwaye, mbibasobanurire. Hano amakuru yose ari kuvugwa birajyana n'urupfu rw'uriya Muzalendo wiyise ngo ni General James Fieka Adui, nawe amepigwa. Ubu ari mu isi atarasanzwe azi. Amakuru reka tuyahere rero, amakuru reka tuyahere muri teritwari tuyahere muri Mwenga. Reka tuyahere ahangaha muri buno bucema 23 yamaze kwigarurira mu isasu rikomeye avec succès. Reka nshimire bari abana bose bari hariya, Imana ibahe umugisha kandi bagire impagarike n'ubugingo, bagire Imana n'amafaranga kandi bagire umugisha mu byo barimo. Ni hano mu burasirazuba bwacu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndabwira abantu bataherereye, bari i Burayi, bari muri Amerika, abari muri Aziya, muri Oceania, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byaho ngaho, ni bari ibindi bihugu n'abagiye ku yindi mibumbe nazi. Umutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo MLDP twigurwaneho ukomeje kwigarurira ibice mu buryo budasanzwe, kuko afashe agace ka Karambi kagakora karamfashe ni mu birometero 5. Hano hari mu birometero 5. Uno munsi Intare za Sarambwe kano kanya ndi kubabwira zimaze kugera mu birometero 3. Uri kureba muri Mwenga, muri centre ya Mwenga, mutaba wenda ngo ni muri territoire ya Mwenga. Aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni intambwe nshya y'ingenzi uyu mutwe uteye mu rugamba rumaze igihe ruyihanganisha n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'iz'u Burundi, n'iza FDLR, n'iza Wazalendo, n'iz'abavuna muheto ki, n'iz'ibiki byose.
kuri ino tariki rero kuwa gatanu amakuru yemejwe neza akagenda akemezwa agakorerwa ubusesenguzi tukavugana n'abantu bari muri operasiyo ndetse n'abaturage n'inzego za sosiyete sivile inzego z'ibanze bavuze ko Alliance Fleuve Congo 23 yinjiye muri Karambi muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ariko ikomeza urugendo. Karambi iri mu birometero 5 uvuye muri centre ya Mwenga. Aka kanya intare za Sarambwe Madubu bafungiye mu birometero 3 ku buryo ushobora kurasa ukoresheje 12 AA ukayirasa hariya. Nukuvuga ngo 23 yose ifata ingamba zo gucunga umutekano hariya, kuko abasirikari b'u Burundi FDNB, FRDC, Wazalendo, FDLR bahise bashya ubwoba. Abatuye ako gace babwiye itangazamakuru ko abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje gukaza umutekano nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu duce dutandukanye twa Mwenga mu minsi ishize n'ejo hashize. Uduce twose 23 yamaze gufata hariya yahise idushiramo umutekano udasanzwe. Abaturage bagakomeza kwibaza, aba ni babandi koko batubwiraga? Icyo ni ikibazo abaturage bakomeje kwibaza, bibaza bati ko batubwiraga bakatubwira ko aba bantu ari abagome, ko aba bantu ari babi, kumbe nabangaba, kumbe ni gutya bateye. Bakunze b'Intare Official rero, abaturage buriya bo muri Mwenga babonye intare za Sarambwe bumiwe. Ni mu gihe Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho yari imaze kwinjira no gukomeza kugenzura Karambi, abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bahise bafata icyemezo cyo gusenya ikiraro cy'ingenzi cyahuzaga Karambi naho bita Irangi. Dokari urugezi ruri hariya, baravuga ati aba batipe aba bajama izi ntare z'Isarambwe zimaze gufata hariya, reka dusenye ikiraro. Ubundi se bazigomba 23 yambukira ku biraro gusa, yobo baramwaye. Mu rwego rwo guhagarika ko Alliance Fleuve Congo 23 yakomeza kwegera imbere mu gace ka Irangi, ariko iki gikorwa cyagize ingaruka zikomeye ku baturage baho, aho benshi bavuga ko gusenywa kw'iki kiraro byari umuyoboro w'ingenzi utuma ingendo z'ubucuruzi bikorwa mu misozi ihanamye, bityo gusenyuka kwacyo kikaba kibashyize mu bwigunge no mwihungabana. Cyakora reka njye mvugisha ukuri mu mbabarire, burya umuntu ukora nka bino bikorwa ngo ari mu ntambara aba ari imbwa. Iki kinyejana tugezemo ntabwo ari ikinyejana cyo gusenya ibiraro, cyo gutwika amahopitale, cyo gutwika amashuri. Mwagiye mubona Sake bari gutwika amashuri, bagatwika insengero, bagatekesha amatablo les tableaux noirs mu kinyarwanda babyita les tableaux, bazita ntago nubwo ari impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura mu bindi bice bishya mu minsi iri imbere. Alliance Fleuve Congo ivuga ko iri gucunga umutekano mu gace yafashe. Ni mu gihe ingabo za Congo n'imitwe y'abasivile ya Wazalendo bakomeje gushakisha uko basubiza inyuma uyu mutwe bikanga. Ikibazo cy'umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje gufata indi ntera. Bantu banjye, reka twigire kwa Fyekaduyi, sibyo? Naho ibi byo gufata indi ntera ntago twabivamo. Intare za Sarambwe icyo nzi cyo ziri ku rugamba, kandi zahagurutse zivuga ko zigomba kurengera umuturage urengana. Mbere uko tugenda reka batumade twarebera hamwe kuri zino ndege za Sokoyi. FRDC
FR Sokoyi, FR drone, FR Ndagaswi ngo bongeye kugaba drone. Indege mu bwoko bwa drone igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugaba ibitero mu kirere mu karere ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ibintu bikomeje guteza impungenge z'ubukana k'umutekano muke muri ako gace kari mu karimo imirwano ikomeye. Ahabashije guterwa amabombe ni kuri wa gatanu tariki 28. Iyi ndege yarashe ibisasu mu rusisiro rwa Gakangara iri hafi ya centre ya Minembwe. Nubwo ibisasu byaguye hafi y'abantu batuye, abaturage bemeza ko ntacyo byahitanye kandi ntibyagize n'ibyo byangiriza byinshi. Umwe mu batuye hafi yaho ibisasu byaguye yagize ati, ubu indege ya Sokoyi irashye igakangara ariko ifashe ubusa, bacyuye umwuka. Kugeza ubu nta makuru aratangazwa ku mugaragaro. Ubuyobozi bwa gisivile cyangwa n'abayobozi b'umutwe wa Twirwaneho ugenzura ibice byinshi bya Minembwe ku byerekeranye n'iki gitero cyari kigamije cyangwa uko cyagenze. Ibi bitero bibaye mu gihe vuba FARDC yari yateye ibindi bisasu mu gice cya Rwitsankuku na Mikenke, aho abaturage 4 b'abanyamurenge bakomerekeye. Amashyirahamwe yigenga n'aharanira uburenganzira bwa muntu akomeje kugaragaza impungenge zikoreshwa n'indege z'intambara mu duce dutuwe n'abasivili. Ibintu bikomeje kongerera ubwoba abaturage bamaze imyaka myinshi mu bibazo by'umutekano. Urukumva ko izi ndege ni za zindi zikomeje kuza. Amakuru ufite nuko drone ebyiri zahanuwe. Ziratwikwa bimwe bikaze. Amakuru naremeza nuko avuga ko ari avion de chasse yarashwe na M23 irashya irakongoka. Bamwe bagiye babona ibice, ariko ngiye Bemba ndi kugenda mbaza aho mbajije uwo mpamagaye ambwira bati buretse turaza kukubwira nabuze igisubizo. Ariko mu gihe mbimenye neza uko byagenze, bantu banjye ndabakunda, sinanirwa kubabwira uko byagenze. M23 iri gukomeza kurushaho kwegera centre ya Mwenga. Abaturage bakomeje guhunga, bari guhungira mu bice birimo M23, bari kudomoka bakadomekera mu bice birimo M23, ariko birinda ko ingabo za FARDC zababona bari kuza muri biriya bice. Bantu banjye, bantu dukunda, bantu mukunda Clever Bemba, ibintu ntibyoroshye, ibintu ntabwo byoroshye. Reka nigire ku rupfu rwa General Fieka Aduhi James. Ejo bundi mwamubonye ari kuvugana n'itangazamakuru ababwira ko we avuye muri centre ya Uvira ari kumwe n'abasirikari bafite machine gun 2, bafite amaese mu ginara pigi nimwe nabonye bari bafite hari n'abari bafite ibihoro n'abafite ibisu. Abo bose baje kwiyahura ku ntare za Salama. Kugira ngo mwemere amakuru nuko Fieka Aduhi iko yiyita yapfanye n'abasirikari be bose. Kugira ngo mubyumve neza, yaba we, yaba amaeskoti ye, yaba abo yarayoboye, yaba wari ufite imbunda, yaba utari uyifite, bose bapfuye. Icyo nshatse kubabwira nuko muri Plaine de Ruzizi aho bita za Ruvungi hari icyo bita bakoza masteri y'imirambo y'abasirikari bo muri Aduhi, abasirikari bo kwa Fieka Aduhi, abasirikari b'abarundi, abantu bari muri groupe y'intare official. Ndemeza nashidikanya ko mwabibonye ko uyu mu ngoma Geve admin w'intare official yabonye amafoto mbere yanjye, ahita yashyira muri groupe arabereka ati ngabo ngiyi imirambo y'abarundi, ngabo amaeskoti yo kwa Fieka Aduhi, ngabo aba FDLR, ngabo aba FARDC.
mwagiye mwabona bamwe mu ba FARDC n'ubundi bageragezaga kuba babashyira mu modoka bikananirana. Abo ngabo rero mwagiye mubabona, mwagiye mubyibonera yuko uriya mugabo rwose ibintu yagiye abikora neza, yagiye abibereka. Reka nshimire admin kandi abakunzi b'Intare Official, abari muri groupe y'Intare Official, namwe reka mbashimire, nanashimira rwose admin uri mu ngoma Geve. Kadusimbukire rero, ibino ntabwo nabivuga ngo mbirangize ibyaba ba Wazalendo baguye hariya, izizi FARDC zaguye hariya, izizi FDLR zaguye hariya. Icyo mbabwiye cyo kimwe nuko imirambo ari amasiteri bapakije amamodoka. Hari imodoka ebyiri, harimo imodoka imwe ya Ofida ikoreshwa na Wazalendo hariya, ni imodoka ya Land Cruiser yo bita ngo ni Surambaya, yarimo igenda izunguruka, ariko bashyizemo bashe ihema, bayishyiramo imirambo. Iyo mirambo directly bayijyana Uvira. Yatunze, haza gutunda n'indi modoka ya Land Cruiser ya pickup nizo zaza ziri gutunda, ari imodoka ebyiri, ariko ntago zabashije kubatunda ngo zibarangize. Iyo modoka ari ya Ofida yabashije kunyagwa manza n'umujenerali umwe wo muri za Wazalendo uri hariya, niwe wari kubafasha kugira ngo batunde imirambo. Burya ngo urupfu rurakirigita. Uriya mujama witwa Fyeka Adui nawe rwamanje ruramukirigita, rumaze kumukirigita ruramwankomanza wajya kuri media ya Wazalendo. Numara kujya kuri media ya Wazalendo, ubundi noneho uzabone kugira ute gupfa wamanje kuvuga ko ugiye ku rugamba. Bafite amacumu, bafite ibihoro, bafite imyuko, bafite uduhini. Ubu ngubu nawe nagera agasanga n'abandi bariyo azigarukire. Reka twisimbukire rero ibi ngibi byo gutwika ibiraro bya Fyeka Adui muri teritwari ya Shabunda. Intare za Sarambwe ziri kwinjira, ziri gucengeramo bucece. Amakuru aturuka ku mboni zacu aratubwira ko intare za Sarambwe ziri gucengera bucece hariya muri teritwari ya Shabunda, mu gihe zamanje zifata ubuce. Zimaze gufata ubuce, ubundi zicengera bucece. Zimaze gucengera rero, ubu ngubu zimaze kugera mu bindi bice bimwe bitazwi. Abantu benshi bari kwibaza ati se nizo zagezemo byagenze gute na gute? Amakuru nayahe? Amakuru nuko intare za Sarambwe rwose ziri kwa advancinga mu buryo bwuzuye. Nabonye ibinyamakuru bya Kongo bimwe bitangiye bati ngo leta ya Kongo ngo itangiye ngo kwemera ngo gutangira ngo gufungura. Nabonye bari kuvuga ngo witwa Kamanzi ngo yafunguwe, wari ufungiwe ari Kinshasa, ariko niba mama 23 yarababwiye ati gufungura abantu 700, none mukaba muri gufungura umwe. Ibi bintu biraborohera. Mwagiye mwona ukuntu Wazalendo cyangwa abakoloneli bo muri FARDC bari guhekwa, ashaka babaheka nabi. Hari nabonaga bari gufata bagashyira mu mifuka, umufuka un sac vide. Bamara kubashyira mu sac vide bakazirika, barenza bakazirikira kuri moto, ubundi bagatwara icyo kiziga. Abarundi navuga ngo ni ikiziga. Muri Bashari Mokoto rero umutekano wagarutse mu buce 23 yigaruriye, bwari bwaje kwatakwamo na Wazalendo ndetse na regima yari yavuye muri Pinga, mon frere. Iyo umutekano intare za Sarambwe zamaze kugarura, ndetse na Croix Rouge nayo ikomeje kubafasha no gushakisha abandi bapfu, izindi za maiti za Wazalendo, maiti za FARDC. Ariko uziko ndaza kubaza bira ya hariya umunsi w'ejo, nkazazibabwira bira ya hariya muri Bashari Mokoto.
bira ya hano hasi muri hano muri Plaine de Ruzizi, bira yo muri Mwenga, none tukaza tukarebera hamwe mu minsi ingahe intare za Sarambwe zivuganye abarwanyi bo muri Wazalendo bangana gute. Bakunzi b'intare official, muri aho mugubwe neza, murakomeye, Imana ibaho umugisha. Reka turebere hamwe ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ikomeje kongera ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare cyayo mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23, ukomeza kwigarura uduce dutandukanye burasirazuba bw'igihugu. Nyamara uko amafaranga yiyongera ni nako amakenga ku bicungire yayo akomeza kwiyongera, hagashakwa igisubizo ku bibazo by'imiyoborere n'ubugenzuzi bukabije bugaragara muri uru rwego. Ubundi ari amafaranga barayiba. Ni mu gihe hagati y'umwaka wa 2021 na 2025 ibikorwa by'umutekano byazamutse mu buryo budasanzwe, imirwano yiyongereye cyane kuva aho M23 yafataga Bunagana mu kwezi kwa gatatu 2022. Ubushakashatsi bugaragaza ko ishyirwa mu bikorwa by'ingengo y'imari y'igisirikari yavuye kuri 51% muri 2019 rikagera kuri rikagera kuri 222% hagati ya 2021 mu kwezi kwa 2025. Umwaka wa 2022 nibwo wagaragayemo izamuka ridasanzwe kuko ryageze kuri 508% mu mezi make. Murarira. Nubwo amafaranga ari menshi kandi yongerewe mu buryo budasanzwe, ibyavuyemo ku rugamba ntibigaragaza impinduka zikomeye. FARDC yananiwe kugera ku nsinzi zifatika. Abasesenguzi bavuga ko ikibazo gikomeye kiri mu micungire y'imitungo ya leta, aho amafaranga menshi agenerwa intambara avugwa ko anyerezwa ndetse agakoreshwa nabi, agakoreshwa na bamwe mu nyungu zabo bwite. Ibi bimaze igihe bigaragara mu mibare. Muri 2021 abasirikari 8 ba FARDC n'umupolisi barashwe bakekwaho kunyereza amafaranga y'imirwano mu ntara ya Ituri. Mu kwezi kwa kabiri abandi basirikari kwa 2025 abandi basirikari 2 bakatiwe imyaka 5 y'igifungo kubera amakosa yo gukoresha nangize ngo mikoro yanjye yazimye nabi umutungo wa leta. Ibirego ibingibi rero ibingibi abo bazana bamara. Muribuka nariya muri Goma hari abaraswaga buri munsi bari abamarine n'ibiki kubera ko bari imitungo y'abandi basirikari. Hombo hari uwarashwe majoro kuko ari imitungo y'abasirikari bato. Ibingibi rero nibyo mwabonye wa mudepite uri Kinshasa yagiye avuga ati twebwe turahembwa, twebwe dukora bino na bino, murahembwa mugira gute, financement zo hanze ibi nibi, ariko M23 ntihembwa, iritanga gusa. N'abana bitanze baravuga bati ngo reka tujye kurwanirira ubutaka bwacu, tujye kurwanirira basogokuru kuri gakondo yacu. Ntibahembwa ariko baratsinda. Icyo nkubwira cyo uko bizagenda kose bari abasirikare bo muri FARDC bazaba nka babandi b'abacanshuro mwagiye mubona uburyo uko byabagendeye. Amafaranga bahembwaga ari menshi, ariko mwabonye ukuntu intare za Sarambwe zagiye zibatoragura, uko intare za Sarambwe zagiye zibafata amatekwa, uko intare za Sarambwe zagiye zibavisha imyuna mu buryo bukomeye. Bababwira ati ngo kwikiri. N'abandi rero bavuye muri Colombia ndahamya ko kwikiri naho yagiye. Kwikiri araje ngo babwire ngo kwikiri. Ni ukuvuga ngo hari umwe navuganaga nawe witwa De Baba intare za Sarambwe zamufatiye Bukavu. Ejo bundi yarambwiye ariko sha ngo muri kumbwira ngo ko intare za Sarambwe zidahembwa, ngo none ngo ntabwo bari kumpereza 600,000. Ubu ngubu ari Koroma amaze kurenga Buvira. Urumva akurikiye 600,000 iwabo ni hano muri Rucuru. Uzagaruka ute muri Rucuru? Azagenda nabona agiye kwambuka nta handi wazahemberwa, azongera agaruke.
message ndayifite aramwe ati ngo sisamire no ati de baba kapiteni de baba koko nawe muri Rucuro nawe wabaye Nyamitabo baye urongora umukobwa w'Inyamitabo nubwo yapfuye uranashumuye uragiye hejuru yo gukurikira amafaranga